Mahalo saya nge pe American ke Zoom. Ok. Oi. Kau whakahui pia kia ki tā hoko tuai. Ok. Ko ilo pe ka inga ku mau ke ilo toni pe ko inga ke tau hoko atu proklama. Ko ni kuma foki pe o ngau e ke Zoom ke lava o whahoko ke tau proklama ke ahoni. Ka hange koe nak whahoko atu ane nai, ma kori ke ma hufanga pe ngahi whakatapu. Tā ke tau talanoa mahino pe he ka winga te tau hoko atu ai proklama FATUFONUA for o ke weekend. Hange koe na mo kabana mo kau mai i he makamata koe ane nai. Au ku ilo tonga nendi fisia ai whafofunga. Pea koe proklama koe ni whahoko ia pe me iai, pe me nendi. Ai ku mao e whainga maari koe ni ke whai whatalanoa kia piveni. Ka kutatali rei ko toa pe ki mo tol. Mo kau mai ki tau kau whataha i he tau proklama FATUFONUA for o ko ia. Ki he weekend piveni ko ni tu foke dai ni mi ko ilo ina ke folawa tu ki hena i he tanak tu unga ko iha o fefine ma ono madai to hilao pe o kai fo ko toki tanak tu unga ni ho ai taha whanau ko taha pene tanak tu unga ka ko ilo ko taha ni tanak tu unga ku ke lava ki ai o nga hena mahalo bena tanak tu unga na fai ku ke tonga ko ia ana ka ke lava ko ki ai ka ko fe ho ngo i tau pe ho ngo i ngo e hoa pe mo e family i ho lava ko ni kene tanak tu nga ka tato di fito ka teisi fe ne ne ngo i lava ke ni sio mai wi ai ne tama ne tangata iki ke lava ke tanak tu nga o kakato ai anga ne vakai ki ai piven Oia. Mixed feeling pe foke ai ki folau mai. Ko ngo lau kai ke alfa ta. Ko ko halo ta ta. Ka ko tanak tu ku kau ni kan lahi tanak tu ada ke jolawa mo chai. Ko inga pe ko restriction ko folau. Koi. Na usia o ia ki foi poi ko te fuma nga ka nei fa fia pe ai hoko o incidental o mea o mau fataha mai ki fisi o se foi tau ka to tolu e ku loka i tonga hene kau ia he tai tui e vaccination Koi. Kana abu foi poi na samba fa fi mari o ploto mo pata mai ka pau ya ka foi no alo aggravate ai issue with vaccination o ba you pe lava mai si e que awe e que mama o ka do me go ya well what ni tau pe ba tu le for no ba pai accident ka do ni ka na no fo pe o kai ke winga ni lei ai vaccination Lahi mo ke u fai kuto dia he tau mo i 50-50% risk. Kau tau take ownership pe kia. Ka nega i fu tui o toton ki hawa taha fai toton mai ka kita. Lo tonga ko e 0.000000001 ai death rate po risk rate ai ka nega i o mo ya ku ya le ta tau pe ka tia ene. Nei lai fo no fa fai fia ya kia o kai te grava hu fa le area pa pa kai te vaccination. Koi. Rakia ua e kai te grava si o fola o family ka pa. Ka ko ka o ia e solo he
e whahinga, o kai ke utui, pe te uroto, ke ngauea ke mea ko i rifia, ko whaitutu, ke whaitutu nei. Ke te fia wheka, ke o maha mea ke whairivia ia giau, ke uhinga i whaitutu. Pau peo kai ke make sense, pau peo kai ke make sense ai mga tuunga. O tatao e lepo ko, pe whairivia lai taha mamani lai video. I'm not going to use it to base that how whaitutu. Good. Kai ke, ka koe, au i taim whalata kau, ki hau. O siang fu tau loloa, koe whawhiwhia whoko whakau siako koe, ai tahine koe ni. Kana e me pena uki, hange ko ki, o haa pe kia ina, na pehe toi ngai whanau ia, to ka pea ki, he pai ngā whakau kau pehe ke nau, no whawhai ngā malo a pehe, whatondon. Ol moni ko i tahine ni na toko lahi mai kau, ngai me whalau ne. Good. Nei o sini ako o swa ta be mo tai mo nei o tai e ta ko si ka to fai mai da na tu ma nei pe ala nge ko to ko ne ko noi e ki hopo ko ni bright breed nei pai lai e o sko ni fili si pe nei fa vi vi ana u fa ria pe au ia o hanga he fi pe akuia e tos hau ki sini o overwhelm ai ne tana tuma ange anda mai de ka kono moni so fea beia nai os expected beia la que e fa o va so kai ha fu fi mama like I said, lava ni ako. La hema pe fi ako. E mau ki feo ki toma. Pea pa mama he mai ko e fiasko pre lulu. Whakakau pea uia he kai ke ose asinita ia he fiasko. Whakakau pea uia e toia upea ke wiketa. O vale o puto mai he ni o whakaka le te ose asinita. Ai ko toi me wa o tari ko pa te ube ya ko na veiga mo ga ke o hanga o toho asenita uraki ke ofi ke pacienti ua time le ke analyze nga report esa meta structure na ko ha au bito pe au ya ke hanga fa foto mai mandugo ko to fufua vi ko fufua time ni fu mai ngai como te fata o i fare area na loto ke ngai elementi ko sio eu lava sio como te fata o report fanga don mai ke pacienti mo programa ga e kono inga ke au ka pa e fai le ma nga we he o annual report e fai ngo fuare ma nga we he pacienti o na felave ka ko sio ko anga maheni na ke no tuli na tolu ya ke be no report ya ke be pacienti ya ke be programa we ai foki pe ke me go fata no faka me encolo system engineering ko tunga fotunga piliki ne ko fare ulanga ke piliki ka ko fotunga piliki ko fare aya ko in other words ko ono fo tu konga o ha me alele o ga je uinga ne o ma ga to be konga ga ko me alele unless in anjilo na fika au aki aya ko si ole ko ko tu go programa nga we tu budget tu annual report ko ja na fika au aki hange be ya have a component on its own tu tawa tai ko uinga ko je lava fa continuous improvement uinga ko je oseanga ka ko fa dire ya ka go ke se pe he foi vilo mai ko ni o po ga se fa ya ke si o se kau aki ka lava ke mo ne la fo no mo wala fa la ka fa
ai ko tu ko ia ko anga maheni fo ki hange ko ke tano ki ai. Hau pe me ego o report ke he pe ia pe ai ke he pe me hono ko pe ai ke he pe atu pe u me ia ko pe to ko au pe ko ba o ke time ko pat seti pe to ki fai le ta no pat seti. O ko ke o mai ke na no fu ke na fe lave ka to ko nga ka lava ke fakau kau. Ko e fe tau pat set ke tau ni. Ai ko tu ko fo yanga maheni ko na pa os palani pe me folo ke pe he pe ku pe na ya no fa nga winga fa teknikale o ka ke malava ke mai ke fataha i ve na tol ke lava ke nga we fataha. O tu pe ko e anga pe a o sia a ko. Age ko ku fa re a ke o ki kataki mo fu ame ai te bire ho weki. E kawako o mai fa re a. And do nothing about it. E ko ai fo ke re ai me ko. Doing nothing is better than busy doing nothing. Ai ko sia ki fare a fe mo e ki na pena te doing nothing. So where's the game doing nothing? Ko ku hinga o mai pe educated community o hu ki fare a ka tau ki si o realistic e me ko ni so. Ko fare ko ki moa na ko fare a ko ni afio ko cabinet ko ni afio to ko la ta fare a po ni ni ko cabinet ko ko ka to fu cabinet ko po ni ni afio na fare le he a ma mai fo panai fe unga pe ya mo taimi ko ya ko tau li ko wa no ngo fulu pa na tau ha re wa o fa ta re wa fi ka ki la wa fi re pa re mi fi re ka minista sai me ko mo ko tau ni ta to tau sma wa tau be ta tau me ko mo iba ko ku mai ka ya ko ta educated community I fonwa and do nothing about it. Hange go la wana fo yanga maheni pe ai o mai pe ripoti tala noi fa ape pe hospa passe pe ai ko si o fo yanga maheni ko ni ko ma wa mai na do o se ho bombo ripa kai wa ta ba ma wa me he foi ko wa fi afipe oscar to ai asenita ma tu na ta ba la wa ya ki o se nge fo wi ke wa bona ki mo ina February. Ise te pe e wa noa asenita na ya. Kono inga kono o hake isiu ke tala noa ke mam o ko tui fo solo langa fonua e tolonga makatunga e mama whakaukai kai ke ngai fotutu polisi I hate ke usio o ku ofkate te kakai ke ngai fotutu e purea ta fope pureanga ai foi me te ke consult le kakai ke nau ma ke nau contribute ka mo kau fo participate e langa fonua o sange o ku lahangi tai fi ma kai ke ka ko winga fo ke la ku mai ka wa ko I would have expected them to now my enlightened I fu fare na dominate ya pe anga fa fo noa fa ho hiki mo yanga mai Ka koe fuke tai mia taha e piveni oku alato ni i koni kong na wako o hua tuke whare area mo mea whenga tau pehe no fo na dome ta wha ake taha o sifu toko lahi mai pe no fo ia e whaha ia taha ia na pina to mineni lere ko e whare ka fiu whenga ato e gini ihia koe niu na no fo na dome whaha te pile taha o whenga ko ke whehu ia hanga ku mo whenga ke whehu ia u mea ko hoko i loto kaku lahi pe tal mai pe ko fonga ni ko me ko ni ko me pe ni ko si ai pe ko lotonga mo o i pe lotonga ya ko fata tanga ni me ko ni ko tan ko mo tala no e ko ha fo i issue ko i loto ta pe tala no ke fata to ko ni ko ke yai pe mo mafai u toto no ke na ma o ku tama sea ko fata to ko ni o ko si ai pe no mafai i he e tau
konistu tone. Ka pang mo fe mau ke liliu, pe a whainga mea ke whai ki ai, mo humai mo fo ila o whai a ke whai liliu ko ia. Aia ko me ko no molo ia e siot ke kakai, ko tok tala noa i peha umea pehe i he lotu whare area mo hati fo ila pe ku hinga pe ia ke ta ofi a ke homo tipe i te whainga isi uai. Ia. Ko isi ua ko ia, o isi maari, very sensitive isi. O neongo mea ka na kai johanga ilo ko hai winga. Ko hai foi mama whakata mai no foi te pire ho e ki o na manawasi ai. Ka koe o kilo i pe ia ai I'm aware ke isi o ko. Ka neongo ai hala na mau ka ko tuangi pe ke teka. E ko hono mo ni na ia ko fu mau hala he ko kai ko ha mea ni kai pose time tu telefono ia so. He ko ka ko tuangi ke teka he kai ke tai mo alo se o ya hadi hakona pipiki ai tai swatu tama ki ko se ia e whakaukau ai motuan kai peke ton dia tai mea ke ne hanga conclude ha discussion ke ne tala mai ia ko mea ai ko ne alu bena a o ko mea ko ya o si loloto e pai si ia mo o kai kileva ke to impasio e fai tutu ka neongo ia o mahino pe ka te au i taimu whaala i nga isi upi. E koe se paki koe whakaukau koe au kai ke e solo ka hanga te rita te kuptol taha ko ni sutoni. Kuptol taha ko ni sutoni o kune pehe mai ai koe mawhai pure o e fonuan. Wahe ke konga lalahi tolu. Sai. Koe ke toi aha ko ngā whaa ia. E ko fe ake wela ko fe so ke rai pepa ko ai ka pa ko mafai pure kakato ta mai wahe ake ke tolu pa te taha ua tolu ose mafai fe mafai no vai pata to ko no ko pe o ku hala ke tu ha halao o tala mai ko mafai ni mau ave ma do betu ko ha wela we me fe lo tonga o tala mai o executive o fare area da mo siti seri ai mafai o no pure fono ai ki algo foi flows para ta mai para mam para mahino na utuangi pe au ya foi mafai we ma teka rakia ai ko ke pe mo tok fa uma mo la solo ko me gui ko fala asia tamaki ko uhinga ia pure anga para tu ko ke nau fa o lao ke ko no kabe na ke fonua uhinga ia ko opposition ke na hanga o veti na hilao ya ke ongona ele o minority fare area ka me ka pau te fa to ta e o pa kulao pa ke kawai pure anga pe o hela e fa o lao hela vea o sa pa hiki ma pure anga e pa ko fainga floa fa ka kau e o fainga ko ke o fe pa ke o boy e fare area so fai mo fo area ia ka se tai me ko tu pure fonua ki au ke hulu ka pa ke mama fare area mama ka kai ha no inga ke firi ko wa no wa ni ma o ilo ka kai fitu ke na o ke ko me anga ko ke ai ke tau fe olo fe amo aki fe tau hiva pe ke o e fa alongoa solo so ka ai dai pe me ko ni oficina ku tal pe ko na independent go me i Britania ai o hange pe ko tau fo independent go me pure ai ne afio talo na mo na kupe ko faka ilo ngaia
tala e tau tolu COVID. Tau moe le tunga wā fisi ahoni. Mange na tole futunga wha bori tau iai tato. He nega ke tau pū tau tolu. Ai tau nofo pe fo wha bori. Tau nofo pe ai fo yanga mai ni. Ko tangu tu I marai tāpulu. O se mau tāpulu. Mātu kwa te kau tāpulu o. Ki ste tim goa fisi o si o tau he tau goa super rugby. Tau e tim goa na turua. Mo tim goa na records. Ko e si o goa ke ngahi. Fe alu ake ngahi te alai na fisi ni. O ku nau fu. Ma o ate nau fu alalaka. Vai brain ai si poti ko langfa ekonomika. Pe au whakahoa rewa ki tonga. Kaia ha tau ku e tau tola. Kaia ha longoa ai. Tau amo pe ngai foi tupu le fonua. Amo pe ngai fu moko na whaere ke pulu kau. Amo pe o tau a mai pe ke kuangani. Sio ke tau e alai ni. Whare le fise tau e alai domestic. Kaia ha tau ki wakapuna tau tola. Ai mea nei talo e tau vilo mai ai nei lele o tonga lele. Malolo alua ke pea o wawa malolo pea. So ke ka koe whaka I longa ia o kui ai a major problem. Aia I he ene pe hange ko ho whaka taulama ki he hange pe koe whaka ta ofu pe. Kia hoi a koe Matui ko ngai hangover pe for all on the way. Te kona moni ki awe ko jaha mawhai whatata kone. That is, o si hanga pe ni awhio to o pe ai a me he kuptol taha. Ko kuptol taha ti rai mi mea mawhai. Na ei fui whakarea se au malama I hangahi lao, halau bitoi. E kai ke lawe hafu I lawe tau pega fui lawe o muspeni. O oange ha mawhai ke whatata kone. Lo tonga tala mai ko ni stuto ni wahe tolu pe mawhai. Kai mea koe ni e te tawa o te tato gai. Os mahino ka te au ko tau struggle koe ni. E nai ala ai diriu koe wano hongo fulu. Ki he kawhaki koe si kiseri. Ala kai kanaka ki kauia I he term of reference na o mai he na whioi. Tui nima ke whai e ngāu. Ba koe uhi koe ngoto koe asika. Ala lewa kau engineer. Ai pure anga aho koe ia. Na wala lewa o manipulate ai whamau anga ke hange asi o waha mawhai I whatato koni. Ka whahui kau loa loti. Ke he ai. Ka whiunga pe he ai ho weiki. Ke au ia whiunga ke he ho weiki ia. Ka koe he tau kau ako. Ai kakai. Ko tau o taha fitu tau tori whare area. Ka ko whiwhi au pitau ke fukau toke tau ngau e whatahi. Me te pire kakai. E so ko nau oku mama o ki au koe espekia tene hanga o tataki fonuan. Ki halanga fonua e tolonga motuloa. Ke uraki mama ata mai. Ka tau ataina e loto. Kono whai pato ani e tene rei whau fonua. Ka i kuanga pe tau teka. Ka mo ni mea kona o mai. Ai whinga sea ko pa o whaatala no peo ke sea. Da behu. O tangi ai. Ko tō ai te ta alu o whihia. Ka ke whai tūtun ka ko ki tala ngofua te ka. O kero ko tō tolu pe. Te ke tau sio. O tō tolu pe hata te alu o whihia. Pa ke tō whai tūtun pe. Te ke tau sio lewa ko wanga tō tonu. Peke. Whakahua pe. Ka kono moni. Tau teka pe he mama pe isi ia. Na ki tala noa fo ki he maari fo ko tala noa ki he ki lai pepa kona na ki hanga o tūs ke te konga tolu. Ai na fo ai koku ke tala noa ki ai I he kupu tolu taha. Ai na stala mai pe ko mawhai pure I he kabineti ko e whare area mo whamau anga. Ai na iai mawhai pure ai. Ko konga ni ko loto ko ke mahino au pito hange ko ke o si tala noa ki ai.
he ku he na pe he foki he debate ko I whare area. Na ka wai pare mia ba mo tola he ta fa ka purenga na pe he debate ana tolu. Ko hono appoint ko hasino. O kulava pe ki appoint. Neongo ko kia mawhai he sino ko ia. Ka kapau appoint ni he foi lao ko ia. O atua ko atu foi foi mawhai ko ki he tu I me whakatato ko ni ke mo whai mai mato e whiri. O ata pe ia I hene tu u ke whai foi appoint ko ia. O tatau pe mo no appoint no ave foi tau pe ave whiri ke whai pare mia. Ka kono ke he pe fogen he ta wha ko ni. Ka ave ke pare mia o talamai ko tau taha o kuai mawhai he pare mia. O kuai mawhai he whamau, ngā kuai mawhai he. Ko foi alpeka ke whataha toko ni koe ke asi fo ki he kuptol taha. Ka konga ko loto ko ke whama ala ke mahino ke kakai. Pe o ata pe ke ngawe aki. Pe kapau o ata pa ku o kusai. Pe kapau koe ke ata. Ai ko u appoint ko toa ku o si whai ki whataha toko ni o toton ke tae whakala konistutone ka atoa u appoint ni e ko ia. Ta e fa konistutone solo ka te ute aibe ko e tangata consulting ko na haya mai climate watch pe motiva no me komniwe ke ne ha o fa review ta konistutone na e tu toni ai fa ta to koni na e ti crea consulting ko o ta fa konistutone kana o hinga e ne hanga mono mai ai lao e ono na ke no fo pe lao no pa puna e mai ka koe basis mo foundation o lai o no ko o Miami consultant ko dai haya mai tu ano I he waftafa ka wange ko ho fata no o si hono tala mai mantu ko lao pure ko ni sutoni ko mafai pure o fonwani wahe ia ki sino la la tolu sai ko ku whakatana ka kia solo. O kei lo tū koe ki mua. Ki mua he kiri koe wana ngulu. Na e kau e tū I ia mo I whakataha toko ni he pure uraki. Mo I kabineti. He na e hoko pe sea e tū I. Ko ne sea pe tū I he kabineti, ka ui le wako whakataha toko ni. Ko ne mawahe pe tū I me kabineti, ui le wako kabineti. Ko pure uraki ia, sai. Ha kapau na e fie mau ke iai e tū I. Mo I whakataha toko ni. Ha mena toa me kupio daha. Ko poini a hogo hanga ai. Ka paure o pehe lewa he whare area. O whemau ke ia ha mawhai ai tui mo whatato koni. Whakafoki mai ke kupio daha. Tohi iai. Mawhai pure whanuani wai wha. Ka tohi iai tui mo whatato koni. Kai uhinga lere e tau whaurao kai o te tau tupure whanua. Mahina o pito fi ta whaaki koe. Ai ko fui ngawe ko ia ko tonu ke. Ka kua pau ke ki whai ki tala noa lahi e ki ai e piveni whare area Ko ngahe kwai pifo ke ni ihia kuna o sta mai pena toria oku. Ko na ko stohi pe he la oku. Ko ha mo mea te whinga ke ai ko na ko stohi I pe ai. Ko tai mea ko nau wa ingai. Ko tau wa ingai e tau ignorance. E kono moni ko ke aha he ka ke to aha lao e lalo ko ni stone. E to tala mai ia ko mafai ko ni ave ke pure fa. O utolo pe pure. Ka ke te lao halao e lalo ke ne to tu mai o vai mafai ke to tana ki mai ki kupto ta. Ko poini a wanga fa mama ai. Pe ka pau ko me na loto ke ai pe foto. O pa fa mai pe tau te foki pe. Kai o ai ke hange o tau manga ua. Alo vai ko ki he ka alo vai ko ki mata alo e ki. Kai o ku pe ke na fa na tu lai. Tau te foki pe tau tol ke unu fe. Tau te foki pe ke fu kumete na lua I gai pa te fa moi. Tau te foki pe ke fu moko na fa ere ke fu pulu kau kau. O kai ke utui ke aunga a whakau kau ka mindset ko ake ke tolonga he senturi wata. Ko ne tu la ni mi ko I whare area. Ko ni ko tapuni anga ripoti ko ni ko smalolo I whare weekend. Ai ko haere mo me te mo hoko tu ki ai I he mo hanga tu o gof ke whakahoko. O te whakawa ha tau pehe ku whakawa whare area ko ngā
ke hoko ato mo ngawe a hoko toa pepe ko hai ho mo Ko pau ke toi whakawa ia. Mm. Te mandui na lahe u report na whafok ke toi whalerei mai. Ko ye. Ko lahe anga report ki au, ko whakailonga ia tae mau ngawe purea. Mandui ko report mai ni ngawe purea. I longa i tae mau whakatamulu ai noa ia. Ai lahi ko report whafoki, Ki au ia ko umea mau taimi na whae whafoki. Kana fia pa no whafoki he kai ke kakano lerei. Ka tuke ma opo. E nai toki tuwha mai pehe wike koe ke mau tānoa i pehe wike koe ia. O tongo ia. Ka kia taimea ke mau whae, mau komo e ka. Ke mau research ke nau plan ngawe. Research ke budget na allocation. Na allocate. Ke whakatatau ke uhinga rere reporti. O la reporti. So nai ki report. Nai ki reporti a. Ai Commission Fili. Nai ose reporti. Kai ke ahane whamatara tapu. Hai lahi budget na allocate. Kaya whamatara tapu. Hai lahi sirin na whamore ke Fili lahi. Kaya whamatara tapu. Hai lahi sirin na whamore ke Fili siri. Ke uhinga ki he kau whai kūtūni. Koe lahi ange ai ngawe ake bribery. Ka moe hopo pe Fili siri. Koe lahi ange whakamore ke whanua. Naka kia au mo kisio so ke whakau pe mea koe. Anga ke ai kai ke nau kore hapanga ki wharearea. Ke ne whai ai ngahi e minister koe Fili siri. He naka kia hapatse kia nai tari he tau ko osi. Ke allocate ki ha Fili siri. Ka koe Fili siri koe umea hange ha network disaster. Hange ha ngai fatu tamaki fatu pake. Kai ke asma whainga clarity ia me whakamatala. Na o mai siri ni ko ia ke whaia ke Fili siri mei whe. Ai mahino ku wahi noa ia pe pacheti ia mahana i toi pe nau pacheti. Toi ai whakamatala ke ia ai minister ai tori. Na toi pe mo pacheti ia Commission Fili o toi ave ia o whakatawa ki umealere tori. Ko whehu i rewa kwa aku. Te mo account fe ke sirin ko ni na anga fe fulahi pe sirin Commission Fili. Pena na anticipate na do ke allocate budget ke Fili siri ta hafitu. O ko kai ke hoko ai Fili siri ia e valu. Ko ha issue. It's okay. I mean, you don't need a rocket scientist to tell them that. It's such a pure common sense. Ordinary men can question it. Kau sio ko ke nau ke mai na toria. Hala ke hau to ka fia u whakamore he. Hala ke hau. Pe hanga ke le vai allocate budget hoko. Ka wilonga fo ke whainga mindset tu pure FATUFONUA tau whainga. Na maari e whaka hono whehu e konga ko ia ki he minister ko ne toka ngai ta whako ia. Ai ke ko hai budget e me ko ni ko ta whako ni ko Fili ai komisiona Fili mo mea. Ko hala he budget ko hala he me ko os whakamore ki ai ko ha toenga mo mea. Tare minister na whaipare area ni be. Ko budget e ko no toenga na ave kumia ke umealere. A mea, ka tui mahalo ko fui patset ko tai nimi ka ke te toe ku lahe Fili siri. Ai ko fui tari mari e na ai pare are ka ore ke to ke mai madai fika ai ko Ko uhinga fo kia annual report ke na mata la mai. Ko siri ne na mo mai ko mau me na vai aki. Kana anga me ve ai ma o to nga siri dia vai ke Fili siri e ono pe fit pe valu. Ai mahino na naulohi aki a whare area o wai nau polokala mangau. He koe men koe taimen koe te tau maa wai pau u wau whai he. He mea koe whotutu patse. Nā mai o whotutu mai palai ngā aue. O kore ake sirini. Ka pare wai e solo toe ho sirini. Mahino ne wai na kai ke whai koe palai ngā aue. ko de tu re So amau nia ke kai ha. Ki awe amau nia ke kai ha me ka loi mea lani. Ai ko ne tu dai nimi ko e pereri eni. Tore va me. Ko sunne fogio ko smahino pe sunne ia. Te mo kamata mo e patseti. O mo kamata tala noa i e patseti ko e wafe. Au ni wafe, wa dolu wafe wafa.
Ai kone tu ga o ke time lahi ke time le rei pe nga ho fare area ke ose nga ripoti ke ai ka lava ke mo hoko ke patseti o time lah ya e peleria mo me time lah ya io ka ki au ya o mau inga ki fare area na fatong ya ka pau he kai ke nga au e fare area ko hanga ku fata no ku kimwa o puri ne au ya to fo la ne yo wa no wa damo wa no pau pe o ke na taliu I mai ke me wa tu ma to ko ai pa na taliu ja ke na yo fai ya fatong ya ko nga me na ho ha ma ke yo ke sim simi ke fa bodo ta pa du ha ka kai bottom line dia ko lau mari pe ko al moi fare area ke fa bodo fa mo le ai mau Pefe e tu ko tonga tap konfulu. Ko mahino mai e fai filisi I ko mahino ha taimi pe te ki ai. Okay ke fanong pe te lau ha me o tuangi mai ka koe tutun koe lau o se ai pa mo komisiona fai fili ke na hanga ki temine ai o to over mahina tolu Me a hoga na ai ma. o pau ke fai io me ago malolo ai koe me within ai o ti pe mana mai no ukao o se ke Ai ko tonga tap konfulu ya. Ko fe tu nga koni I he kabineti. Na e whaka ngō minista ia na pekia na ua. O te ke ongona mai ia pe ko whiri hana whetongi pe ko hamea pe. O ku o si whiri ha whetongi he pare mia I tonga ha ngō minista fo o pe ku pe lauti pe a ngāwe kia ke kau minista pe ko ni o ku lolotonga he pureanga. io me te eke au e hewa me he ku fa ilonga e overload ka minista ai no ai mai ripoti ko anga ni fa ka sol o kai ka minista no fa report ka ko ha minista o wa ni responsibility ku o pau ke ne hanga o teu ia ke familia pa moe hanga no fa le organization in that regards he must know about the report he must familiarize himself with the report. O ai ke toka hau ia matai hio hau le whare area. Ai gane tu ko ia te ke mahino mai na te ke whiri ha ngō minista ia. Te ke whanoa ia. Koi. E ko ti mahalo ko ni tu ko ia mahalo o ku ko ni tu ko ia e piveni mahino ko toa mai ume ia ki he wike ka hau ha mo foki ki pare area pe ko ha tu unga ku ia pe ko na ku fe unga pe ai tu ia ko na o ngofua pe ke o te te fili ke kakato to ko ta hau ka minista pe ko pau ke a ka minista ta hau. Kai ke fu whakapapau I whakarea. Ka koe toko tahaua. O ku asia wai ke mahino ka jau pe ko oa to oa to toko tahaua. Te to check. Koi. Mahalo ku mahino e konga ko ako ilo pe mo te ke mo check out mo hotel na ku hoko time ko ke mo check out ti au te aha me te ke loto ke to ki forma opo ke ai pa to ki ma vai da proclama da to ki sio he wiki ka hau Io ko me fo ha ko consent ko me ko vai fo me consenia ke time tapu officially close ko fare aga malbe na uslave ki bo ka ko isi u ya te ge lava ko kai ge tu de ton de ha no ga fare aga ka pau ba ha me u hingai ka ge mo ko ye de afio ke ne toi ha area ke tapu ni official e nai o sia I fo time pe ka mahuinga ke o mai ke awe ka kai ke au o mahuinga ka pa wa me ho ha ga I pita fi mari ke ne fio te don ke ilo ga fare area te don ilo ga ka kai ko mahuinga ya ko langa football ke tau ke tolonga tu ke ka ku sai be sol ka tu ki
te foki he moni te ka tau be pe wa pe wa jam ka te foki pe wa la pe fangi ngau de me fa la pe ka kai ai pe moe pe tok mahi no ai pe da tok programa me ai o fa ma bo pa te mai fifiri te lava o tui o ko nei ai pe ki te ki aho anone tentative pe ke soft close ai ko soft close ia ko ke haere nya o eto soft opening what ai o ko ke uhinga le he monbe ba wa me ta fe mari gan yo o ko ke uhinga le ia ti ai ke to haere ai o fa mo ta pu ka pa o mai en me o to ga na ai pa ga ho a ga fa re ai o sio ko isi do don ke mitigate o kai pe do don ya tai me va ko ga fa re pa mo ta fa re ko he report ko tu pe ha ke report ko kom so ai di u fa re ko relegate mai ne afio ne mafai ki fa re e pe pa lo te ka kai ai ko fa re should somehow resemblance I find that authority na ele afio ai wa ton ke hopo fare ale hange yo sapse bien ni ki pure ki pare mia ke ka pui pe u magatu hange na fa la ve i mo ko se ai fare ale u lava pare mia tu aki pe ya in for majority pe na i go fare ale ka ko pare mia ai ko ke lava he se ai fare ale tu e ko ke ne ma e to la ai ke au lewa o hala lewa for a system for a structure ke tala mai he kupni mataha tari ui mai pare mia mo ne kabineti ki he fare area kai tala mai ia e kupni ma ni ma no e lava be pare mia ia o tui ko se ai ko ke uhinga re to ton ke to ki malu ngangi ma fai o ki se ka ne lava o hold ai pare mia accountable he ko ni ko foi fatongia pe he ko ni afio o fatongia ya pare area ke nau sivi e ngau e pure anga e kai wa ai ke fai te ri ha pure anga kai ke fai e pare area no sivi kai ke kata to ki programa he o ka au he o foki manusino si ko ni so io kawai be mo me ko tonga seti ni ko na ko le mai ke te ki fa no le me ko tonga io saya i solo he ko me ko to aseti o sei be tu fa mawang au to ki kata to ki lave ki ai programa ka au meitong okay malo bito piven atala monua te staff ke family hen kada toksi ho wike ka hau okay lai ko solo pe ke kau muy mo kau fa no o va a fa malo at ke mo tolo e kainga e lava ko ia ke mo kau mai e tau programa FATUFONUA fo i a pongpongin ai ek fa hoko e fratala no ko ni ki fa fonga PAULA PIVENI PIUKALA ki nenti fis ai o ku na iai mo gata pe ko nga ke finga pe ke lava te tau programa he pongpongin ko nga na fa va i pongpongin e hoko hong full mataha ai ko e taimia ke na mawahe ai me fetu ko na iai ka ke ka ku malo ku lava o fa hoko te programa fa tanga pe na ong le ia te mo tol ki apina pa mo fa malo pe ke te na tol ko to pe ka sponsor ngai programa ko ni ta do fito ki South Pacific Loans mo ngai fie ma no ko to pe o mo fito ta ki South Pacific Loans ki start to po e no valu nge au valu hiva valu i he South Pacific Loans te ke lava o whahoko ai o mao ai whainga no ko ni whe mao hapaanga whawawawa ke family whe mao whadau hao mea lere whadau hao api ko South Pacific Loans ai kau ta finance ko i Okalani tene lava o whaitoko nia koe ki he ngahi whe mao ko ni o gai mo ngahi kau ta ke o ku nau tokoni iho no sponsor ko tau ngahi programa hange ko tau wharekoloa wala ko ia i he page fashion store i Lotonuku Alofa hanga ko ia ki he tau mo pia building o ku ke tu me lau o se o te uta fo o ko doa pe vave heke ki ai o fili ko ngā he ku vave pe hau e tau ngahi aha ko ni o
whakame pe mga hi aha koe niki he sapa te whae mo hafua ngahi aho lalahi ko ia awhia tu I he wharekolo page facing store I loto nuku alo whape te ke telefonea te ua fitu tolu nima ua fitu tolu nima ono ua fitu tolu nima ono ai whika telefoni pete ke au hanga tono atu pe ki ai o hanga tu ke office uhila au tutonga ke uhila ta mo pe building ka si tu atu ke TT7 pe mo market ko ia ai ka whi mga wha tu ai wharkoloa ko ia o page facing store ko ngata e tau proklama ki ahoni o whatu ka tiki mautolu tau toki whelongo aki pe ofa ke mo mao Easter pa mo pekia monu ia mo tokanga mo fa uri ko taimi lahi ne exteni taimi mo malo loa he Easter pe mama nga he foi ni una wino nga ka malo ko e fia pe mo fa first sino ko nga ka lahi nga we ka fatonga e ne ki hulu atu pe si fa me ali leo lave ai pe more ha mo ui happy Easter